Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit bat ke Shillong Municipal Board, kilo Pynkhreh ban Kyndang Naphang, ya Kiba Shongdie Madan Khandailat, lada kimlum mikitiar ki jongki, nakajaka baki Shongdie Madan. Ki Pulit kilo Pynkhreh ban le dak bor, namar baki nong Shongdie Madan ki le persya dak boong, baki num kendria negadi kejaka. Ketenat municipal kala ay kejaka hapo ke krum jong kemuda, baki ni kinong Shongdie Madan kin Shongdie ki mar ki jongki, Henry kinong Shongdie Madan ki kentat ban kendria hakate kejaka. Kajingannya kebajur kelami Khandailat hadian berketenat municipal bagi Pulit hene ke step kilalet ban Kyndang ki nong Shongdie Madan ki bamdan ke certificate of vending COV katbai ki badan COV la aipor hadu ke arpa tarik bakin kendria na Khandailat semuda.